Samntwana mqeqeshi wezinsizwa lo bathi uphonso ngajenge phozu matshe iqomani bathi umfana phansi semncane odanga bathi dabethi umdalanti cha bamsukela bajenga nehlaza cha ufuza baphathi beza nqamlanga lo delicious bathi ntombi zimdansa ngetshabe lithi umuhle webhonso umuhle umatshitshi iqomani kwake kwathi ngenye imini izithandani ezimbili zizikhiphile zase zidlula olwandle ngoba kwakushisa kuthe kusamnandi kunjalo nje bezipholele behlele ngaphansi behleli phansi bebambene kamnandi owesilisa wabe sefikele umcabango wayenamahloni kodwa wayesethatha isinqumo sokwaqeda nya ngokuthi enze into naye ezomthusa kancane lensizwa yabe sifikele umcabango yabe seyithi kumuntu wayo ake senze into esingakazi sayenza before sizithokozise khona la kodwa kungaboni ngisho noyedwa yamangala intokazi yacabanga yabe seyithi kanjani ngoba kunabantu la futhi for sure kukhona ozosibona akekho ozosibona mina nawe sizokuqinisekisa lokho kusho lensizwa eqeda amahloni kwabe sekusuka lokho ngokukhulu kunganakiki kwaba sengathi abantu abazihlalele nje abathandanayo intokazi ihleli phezu kwakhe umbheki zaya kamnandi kanjalo nespeed saya ngokusheshsha bafudumala manje bobabili lensizwa yabona ukuthi sizodedela manje yabe seyibamba lentokazi ngemuva yathi asehlise ijubane singasheshi ngoba umcimbi usuzophela yabe seyiphendula intokazi yathi ngifuna ukuyizwa ishisa ngaphakathi imbewu yakho sithandwa sami yaqhubeka intokazi nejubane lensizwa kwadingeka ithathe isinqumo phakathi kokuthi kwehliswa ijubane nokuthi ivumele intokazi lokho ekushoyo kufezeke isicelo sayo nangempela akuphelanga mzuzu emngakanani yayidedela imbewu lensizwa yayidedela phakathi yabe seyilala ngomhlane yaphumula incumile uma ethi ubheka umuntu wakhe nokho yayicasukile yona intokazi yabe isibuza insizwa hawu yini manje kwenze njani usuchamile kuphendula intokazi kodwa uthe ufuna ukizwa ishisa ngaphakathi nje imbewu yami awuzange ngishilo kodwa bengifuna ukubona ukuthi uzokwazi yini ukwenza into efanele ngoba iyona nto ebifunwa inhliziyo yakho leyo ubungakafuni ukuthi siqede yamangala lensizwa yaphoxeka yaswelwa amazwi emva kokuzwa lokhu into ekumele uyazi ngabantu besifazane banakho kwesinye isikhathi ukusho into kodwa kungesiyo ngempela leyo nto abafuna yenzeke so ngithi ngikufundele lolu datshana mfowethu ngithemba ukuthi lizokuvula amehlo liqede inkungu mhlambe nawe esagcwele kuwena yabona ngoba mozothi uyalibhekisisa kahle lolu daba layo lensizwe namahloni futhi insizwa le enamahloni esidecide ukuthi ayizi-challenge nayo yabona izi-challenge ukuthi yenza into naye ezoyimangaza ukuthi hawu yabona ingakholwa nayo mangabe isibuka ukuthi hayi mina owenza lento kade nginamahloni kanje yabona ngoba mangabe unamahloni mfowethu mfowethu yabona amathuba amaningi ayakulahlekela that's why kubalekile ukuthi ukwazi ukwacontrol amahloni akho yabona mangabe uyinsizwe ethulayo ngisho ngathiwa mhlambe uhandsome kangakanani nomzimba onjani kodwa mawuthula ungakwazi ukukhuluma well ngeke phela intombazane isuke ingafisa nayo ukuthi nikhulume yabona kube khona okwenzakala kodwa wena mangabe ungakwazi ukukhuluma unamahloni usaba noma ngathi uyisilapha phambi kwakho ekhuluma ubheke phansi awukwazi ngisho uyibheke emehlweni ngeke izinto zize zikulungele yabona so into ekufanele uunderstand kulolu datshana bengisanda ukufundela kulona ukuthi abantu besifazane njengoba ngisho kade kufundela lapho ukuthi banakho kwesinye isikhathi ukuthi benze njani beshe into kodwa beqonde okunye yabona ngicathi leyo nto nawe usuyizwe kaningi abantu bekhala ngalokho ingakho nje kuye kube buhlungu ukuze umuntu ekhala thawu wena nje usho lokho kodwa manje uqonde lokho mina ucathi ngizokufunda kanjani yabo insizwe ya complain so mangabe kukanjalo usuke kunento ongayi-understand ngoba leya nto bayibiza ngesingisi kuthiwa yini it's a feminine trait yabona into yabantu besifazane
futhi into yabo vele engaphakathi kubona ukuthi umuntu asho lokhu kodwa beqonde lokhu yabo ngoba nawe ngelinye ilanga uyathanda uthanda kuzofika isikhathi la khona bekutesta khona noma bekuchallenge khona ukuthi wenze njani uthathe isinqumo kuyisona sona ngoba usuke usazi wena isinqumo ekufanele usithathe hayi ukuthi usungazazi usuke usazi kahle isinqumo okufanele usithathe osaziyo ukuthi hayi lesi isona ekufanele ngisithathe kodwa wenze njani uthi hayi ngenxa ukuthi mhlambe uyambona ukuthi hayi uzophatheka kabi noma akayithandi lento ugcina usuthatha isinqumo engafanele usithathe yabona njengayo lensizwa yabo abantu besifazane bezinjani ureacta kuleyo moment asuke ngendlela azizwa ngayo ngaleso sikhathi yabona angazi noma uyangizwa noma ngabe ngisho njalo yena angakutshela mhlawumbe ukuthi hayi ngiyalizonda usuke ngahlangana nawe ngalo noma hayi ngiyakuzonda yabona mhlawumbe umcasulile akutshalela umazwi wena mangabe ungam-understand ungayitshatha hayi futhi uqinisile ungizonda ngempela kanti cha yabona indaba indlela azizwa ngayo ngaleso sikhathi imizwa yakhe ngaleso sikhathi yena uresponda based on ama feelings akhe indlela azizwa ngayo ngaleso sikhathi kanti thina sinjani thina asenzi kanjalo sihlukile kubona that's why ngithi kufanele uunderstand lapha lensizwa kwakufaneleenziyani ithathe isinqumo phakathi kwani ukuthi hayi asehlise isivinini noma kufezeka iphupho layo intombazane noma isifiso sayo sokuthi hayi adedele yabona so mayidedela kanti na umcimbi yayisa enjoy intombazane kanti nawe uyayimtest ukuthi hayi ufuna ukumbona ukuthi umuntu okanjani yabona so next time nawe ubhekana nesimo esikanje azi ukuthi uyinsizwa namasendele ngisile kufanele wenze njani uthathe isinqumo kuyisona so kuyofika isikhathi whether kuyena leso sinqumo kufanele usithathe akasithandi but wena deep down uyazi ukuthi hayi isinqumo esifanele esizosisiza nakhona nje mangabe uyinsizwa mfethu zifundise ukuthi mangabe uthatha isinqumo kube isinqumo kuyisona noma athiwa sibhedileke kodwa nawe uyakwazi ukuthi akuthembe ngobani uyakwazi ukuthi hayi lo uyakwazi ukuzithathela izinqumo akalokhu ngikwazi kumshintshisa mina mangithi hayi akashintshi avela ashintshi uselalela mina yabo ngoba nakhona uzogcina usuzibona ngathi amandla awunawo ngenxa ukuthi ake mhlawumbe uyashintshisa ngempela lento ayishoyo kubiyona kubisona sinqumo kuyisona yabo uzozizwa nawe usupowerless yabo ngenxa ukuthi hawo inqumo ngisathelwa uyena ngathi cha wena insizwa ba angisho phela ukuthi ungamlaleli kufanele nibonisane kodwa ekugcineni kufanele uthathe isinqumo wena kufanele uthathe isinqumo whether leso sinqumo kuba isona noma ngesona kodwa kufanele sibuye sishaye bani sishaye wena njengenhloko ngeke uze kushintsha lokho ukuthi wena inhloko yabona so ngiyathemba ngizwa mfowethu and mhlawumbe nawe bekuchallenge kanje you understand nakhona ungathathi ngokuthi mhlawumbe umuntu wakho hayi ucomplicated mangabe esho lokho kodwa beqondo lokho ngoba njengoba kutshela ukuthi nawe usuke eqinisweni nje usuke wazi ukuthi siphi isinqumo ekufanele usithathe kodwa ukhethe ukusiziba ngenxa yani yokujabulisa yena ingakho uthola ukuthi mangabe njalo wena umtolerate umuntu wakho let's say mhlambe wenza into embi yabona wenza into embi noma ungayithandi wena nje hayi lokhu ukwamukela lokhu ukwamukela leyo nto enze njani idala inzondo ugcina usubuzona noma ugcina usumcasukela ugcina nje esekunyanyisa ngenxani ukuthi uyamtolerate ngaso sonke isikhathi mangabenza into wena ungahambisani nayo kanti kubalekile ukuthi wenze njani into mangabe ungayithandi akwazi ukuthi cha uyithanda into ethize and awuyifuna ukuthi yenze khona ungeke uzithola usubhekane nesimo la khona usumzonda uthi nje make wambona noma nindawonye yabo kuba nalokho kanti cha akufanele kube kanjalo mangabe into ungayithanda uyithanda ngeke uze kushintsha lokho yabo nokhona mangabe njengoba ngisho mfethu ukuthi mawuthatha isinqumo noma isinqumo ozwa ukuthi isinqumo lesi kufanele senze ungasigcindezeli uthule noma ufuna kube yena ulalele lokho akushoyo yena ugcine wena as much as kade wazi ukuthi hayi nasi isinqumo ebefanele ngesithathu ugcina singasafezekanga yabona ugcina umzondo mawungakwazi lokho uyokubona mangabe nawe uzovuma ukuthi enze izinto ongazithanda yabona so ngiyathemba ngizwayo and nawe mhla ubhekana nesimo esikanje uyokwenza accordingly so bengithi angikufundele nje lolu datshana
engithemba ukuthi at least mhlambe lo 1% or 2% ozofunda kulona uyokwazi ukuthi ngelinye ilanga ukusiza ube insizwa ekwazi ukuzimela, ekwazi ukuthatha izinqumo ezifanele, yabona, ukuze naye ezokwazi ukuthi umuntu wakho ngeke aze akuthembe ungakwazi ukuzithathela izinqumo, yabona. So ke ngiyathemba ngizwa mfethu and uzokwenza accordingly. Sure mfethu.